खुलुमका joto takok tei bukhuk songno jotono no lamchogu tei bebak hambaiya pharu ani channel edutips kok borogo phai manjak phaimani bagai takok tei bukhuk song ang norokni bagai sal burung burung chakri ni khobor ba job news ba student ni education related nangmani video rokno tui phai tongo takok tei bukhuk song norok ani kok borok bai sanamjak video rokno chajak tongkhe ani channel no subscribe khaidi tai like comment share khainabo tapokdi phaidikhe जों tini chiniyo video no chenglai sinai video no chengya sakang ani kaisa chikon sa koimu khulumka takok tai bukuk song जों tini chiniyo video nailainai Tripura government ni tei admission ni notification ongkhori phaimani oboni tei जों tini kisa details o kok salainai takok tai bukuk song o notification ongkhori phaika DLED DIETS tai CTE ni admission regarding on notification ongkhori phaika amongkha admission ni notification जों tini chino video o notification ni regarding nangman information rok kisa kaham ke details o nailai tai DLED ba DIETS yakeba CTE no admission khainagai norok bahai ke obono admission khainai tai bini fees rok bwsak nangnai last date koi tarik jorok tongkho tai bo college ni under of bwsak seat tong amrono bwsang tini kaham ke nailai angke takok tai bukuk song video no noro complete ke naidi phaidike जों tini o video no chenglai sinai takok tai bukuk song notification o puilano borok seirika academic session 2020-22 ni under of on notification ongkhori phaika on notification ka online application ni bagai online application tam ni bagai ke DLED tai DIETS CTE course ni bagai o notification ongkhori phaika takok tai bukuk song aboni pore borok tolao eligibility criteria for application hini serika application ni eligibility criteria o borok seika norok ni 12 minimum 50% mark tonna nangnai tai ST SC ba PWD candidates ni bagai 5% marks relaxation rijaka tar mane no ST rok ni 45% marks tongkhaino norok obono apply khaimano aboni pore tola boro availability of seats ni tibu kisa koksaka bo jagao tai bwsak seat tong amora boro bo sairika Agartala DIET ni under 200 seat tongo Kakrabon DIET ni under 180 seat tai Komolpur DIET ni under 50 seat Koilashahar DIET ni under 50 seat tai Kumarghat city ni under 50 seat total o jagao 530 seat tongo takok tai bukuk song borok o jagao official website ni mung bore wirika borok ni official website ni mung ungkha scert.online.tripura.gov.in aboni pore borok tolao saka application fees ni ko application fees o borok srijaka UR ba ESM dongni bai khai 200 টাকা tai ST SC PWD rongni bai khai 150 টাকা ba 150 rupees application fee nangnai oboni bagai online application date surungai thanai August ni 11 tarik ni simi dipor ni 12 ta ni simi online application surungai thanai tai bini date painai August ni 26 tarik o horni 12 ta bisingo online application khainani date pai thanai takok tai bukuk song norok o course ni bagai online apply khaina musongkhai boroni je official website dewi rimani scert.online.tripura.gov.in thangai direct norok ajaga register khaiye online apply khaimano takok tai bukuk song amoni tola borok koyekta nangmani information ro pori wirika o information ro bo norok kisa pori naidi o notification ni link ang ani video ni tola rewi rebana norok obono download khaiye kaham kai oroni instruction rokno tai information rokno pori naidi nangmani information rokno जों kisa pori nainai amongkha puilano borok saka norok online apply khaipro last step phainai amongkha acknowledgement step application acknowledgement generate nyajora nongni application no complete hini khobja gya hangkai ta khutai bukuk song norok obono kisa muito narakdi norok jepro online apply khayo norokni application acknowledgement phaya jora norokni application complete ngai norok ansokti aboni pore takoktai bukuk song borok jaga saka norokni jepro physical verification ngai apro norok logi norokni nangmani original document rokno logi talangai mathangmai boni verification center o document rok ungkha nongni madhyamik ni admit card madhyamik ni mark sheet 12 pass ni mark sheet tai
PRTC বা পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট আবন লগি নরকনি কাস্ট সার্টিফিকেট লগি মাতাलांनाय ताककताय बुकुक सं नरकनो अ जागाव कलेजाव एडमिशन नाजांनाय नरकनि मेरिट लिस्ट नि उपर डिपेंड खायै नरकनि मार्क नायै बरक मेरिट लिस्ट खालायनाय अ मेरिट लिस्ट नि उपर डिपेंड खायसे नरकनो एडमिशन नाजांनाय मेरिट लिस्ट बाहायके कारिजोंनाय बरक अ जागा सायरिखा बरक बर साका माध्यमिक नि 20% मार्क नाजांनाय ताय 12 नि 80% मार्क नाजांनाय अमो कायनि मिलौयै नरकनि जे मार्क फायो अ मार्क नि उपर नरकनि मेरिट लिस्ट जोंनाय आपनि बरे नरकनो एडमिशन नाजांनाय हंके ताककताय बुकुक सं तिनि बागै आसंनो जों तिनि नायलायखा त्रिपुरा सरकारनि तै कायसे नटिफिकेशन अंखरि खायमानि DLED DIETS ताय CET नि बागै जे एडमिशन रिगार्डिंग नटिफिकेशन अंखरि फायगा अबनो जों तिनि चिन भिडियो किसा काहामके डिटेल्स नायलायखा अबनितै बसकांगो कोनो डिटेल्स रक फायखांकै आं नरक लगे शेयर खायरिवानो नरक आं चैनल नो सब्सक्राइब खायनारि आं चैनल नो सब्सक्राइब खायकै आं जे भिडियो रिमानि आमन नरकानि जतन सिसकां सगैनाय ताककताय बुकुक सं तिनिनि आनियो भिडियो नि तै नंनि कोनो सोंमुं बा क्वेश्चन रक दंखाय नरक कमेन्ट बक्स थांगै कमेन्ट खायदि मालायनो नेक्स्ट भिडियो जय हिंद।